Hongkram along kido irrigation IB hemban kipaman. Rongkhang constituency arlo Hongkram along kido irrigation IB ki kim kerang pon laki isi joy ke joywan aphan posi kim rang pon lo napen alir alon tak dopo. Hadak arong arat atum ning karong setami non abang ke alir alon kido jikalesi hemban ason si pinyarni nang mantang lo. Atheke irrigation department pen chelang dam de pin ajok si lapuson keman lo. Lapen sorkar pen mate ratchadi asong atum ta kacelang dundi ajok si hemban ason nang manang koklo. Labang so IB kim det apit pen chokidar mate keton kilang abang avedet lapuson nang mandet. MLA Barim Dr. Mansing Rong pi ahem thekop along kido irrigation IB ki kim rangtang det api Karbeng Long Tadbas Council CM Tulram Rong hang arideng pensi surihini da great shock aningkan ing pupon lo bonta ing pupon det apit ke thang nat kacelang avedet ajoksi IB ta donak lo. Lapen labang so irrigation IB non ke fan selling palenga thakkilim to serve hei hui anta nahok et mate heno et tanglo. Pinpur dame MP Horen Singh beta amethang a constituency along kedo kok irrigation IB an ke chelang dampru nang jia potlo. Lapen ki ongdung araratum lapuson ahem nang ki kim lun chotke kaching thur asai amolopu pudamone posi haladak arat atum nang pachinidon. Nasi prabjin pen labang so IB ahem keton kelang Bibek nang ji posi pherang ke athengno haladak arat atum pen nang pachinidon. Tokam mukam pen dikono terang report Karbidele News.